Kardom ni Samson Tero la ben pining we talk show on 6 idul ingding haroi sira pining we ke hini ki chok lo la si pining we nang chi tong dun panelist lo itum ka chop ha teng pen nang chi tong dun ke hai sir Rensing Hanse BLLB alangli 7 semester lo Guwahati ben sang chi tong dun angli phanta ninga klong pen deng de angli phanta me tapena dun lo thulang panelist lo lata alangli Ratul Terang alangli ke private teacher cho than bom la pen alangli ning ke hang ke la hang lo owe ki mi de man jasimet kang thur pona sai bang alangli ning hang obo jar julong asinangli phanta talk show ahin pen deng pon lo la pen kleng sarpo du thulang alangli lage Difu government college pen lo alangli youth ahin pen sidak nang participate non lo alangli phanta me ninga klong pen deng lo la pen pineng we elitum chororete one alangli itum chini lo akai sar jai kathar artara do lo sitame alangli karbia khe phan kirung pon la pen ke than is son bang ke alangli ning chipalang no ne la pen karjudum an sidame alangli ladak ke bang tum phan an tame ning ke mi pen se kai ta than pon bom la si nangli phan chipi do no pon ninga klong pen teng sa la si pineng we tum apoda do lo posi pineng we talk show bang ke non cheng pon phit po la si aprang si tum pineng we ka che than pon kang tung ke itum che than pon bom lo sitame itum che than pon ang ko lasi ke cheng si ke lahan lo itum constitutional lam si itum che than pon chi athe pineng we alangli Rensing Han si ta do alangli ke legal background pen si ke bang lo posi lasi alangli pen tame ke than paklar pon po si ning thelo lasi aprang si constitutional lam dam thupina lasi pinana tum constitution po alam thi ki klar klip na jo constitution hormu copy hormu ma po ke klar klip na jo pinana tum ke ki manghu son da do ko pinana intellectual abilo great sa tumbang ke Indian constitution pen si langdam lo la pen 6 tu la bang ke gitu che kiti la pen pinana tumbang lang thulo 6 dul in putulo la pen hala Indian constitution no akena bang tengni thudia deti la si Indian constitution pen 6 schedule la bang kra tum ke chirabling lo correlated de la si la so putha ke thanam po la si 6 schedule ke biong bosi pinangan social media long ta pinangan tum non owe ki mitum sitame la pen intellectual atum sitame la sonse kaning je la si la so tha nangli legal background pen se ke bang lo pot ko an chini la so tha 6 schedule lo tha charo lo la pen adun nam thu po adun thu clarification ki pidoi bang ke sar jayega thar phan chini le apor pitu po nangli phan sin non apor pitu lo aprang sili tum ka chini nang je bang ke 6 schedule ke reservation kali lai tum chini baprang ning la penyeli tum mala ka prega reference na endamang elo sita la definition pen mateli tum mana pachini dak lo 6 schedule je gong thepik puke di definition la long lapson si ningje lo made pulo 6 schedule is a mini constitution po ngi constitution polite supreme law of the land la polite la 6 schedule ke mini constitution apot si it is supreme to some extent lala tunga chini nang jibang supreme polotang da ket he nai nai lala tunga chini nang jibang ke la si yan ke la district council tunga phan ke la pason si pudam lo the district council constituted under the provisions of 6th schedule possess legislative executive as well as judicial powers po aron ke pinchong aja kong da do kangsa aja kong da do la pen sengkoron ka selama aja kong da do lai leo sita me la council tunga bang aja kong chini ni atu maje kong thepik po bangke hok peda bang emen thang banyali to kapre ga ron ka tislam je pana je kong dolo sita non puanta itumala bang chini dam pame me jok hala state government atum si ko pipi ma aron doan tala tum se nang salam pilo tai me thang pena bang ke tum che salam te khedet la ko paper le putang de because we don't know what is real 6 schedule hala je kong ma tum chin dar polo lalo la pena ko ili tum chini nang jing 6 schedule teng le putang tala state government ke la dake arol jot ke do a power gali they don't have the power to control us in all aspects hopet it tum me thang basili tum chechari ponang ji ajara hints tame hala state government ke they have only a little role to play ta nona bangala tum sit ma phan na control der la in all aspects lai lo tum jok chi bang ke ko pia polo polo deli tum 6 schedule ko pilama la chini pa me mela la seli tum chini pa me nang ji
lala so nani pan akiro pipat pilo hansi sang ho lapen adun thu ki paklar thu mu choje pan lapen pinya lob sol dolang ma la 60 la putak lapen constitution la putak sa nali pan se ki klar thu mu Aprang choje ni pugang tum bangke ilitum ke karbiatum pan ba inglong asoge du anatum pan kapachi ni akam Aprang sia bangke sikidul ke itum pan nang dai klok apa jo la putak si itum karja apa jo la si la bangke itum konat si karja ma la bangke cici ni nai la ba la si sikidul alam ni tum than bare setala National Party ta long apre tum kali dak karbia tum bang alam litum fere lo la so sikidul lam than bare ma la APHLC tum election idea ko pule ka fere amasi rong aso pan pachi ni ne nang pachi papi lu nang la so alam pusi la non congress apen BJP CPIML atum ke ako kabor itu la puyo setal la son kapachini nia kame claim la te la ke e pap ta cheroji la ke kapi lu kam ge la ke claim nang ni li choning ri lo la ke kapi lu kam e claim nang ni sik schedule ke state an ke ave ke theklor lo sita a power bangela ta state ason thakha ye at elong pen lang down lo te state an ta su se athema state bangke article pen se selam article ke parliament da lar plot seta schedule ke constitution pen se selam autonomous council ke schedule constitution pen se selam la ke parliament alar plot one question ye lada isi jokon thulang itum pinan dum ge 6 schedule pen se directly or indirectly dam jule hedi sida 6 schedule chini ni aprang kopine itum constitution aputha kwana siglo ka chini nangji neli ga chini hadi la so alam the bang alang li ta non het pul hai constitution hadi la so la constitution article la hello po bang chini tu seta constitution copy lo po bang chini tu la so alam la kisum la si constitution ke la ke debt ki kim arong jo la hello ke punangi la ke reservation lo takali command ni kahe no kam claim de raman la phan punishment pinangi arrest nangi pu lo takali la bangke la ke debt ki kim arong la bujo la si non alang litum ajha tum pulo sikidul biong la ka lewe pul hai ni tum ke pulo sikidul la ke dutang pot ajak kong ge tum chi bi vek nang po la pen ke state ke separate state kalite autonomous state ke nang vek gi la si li tum pulo la ka haki ching men hang kong lo la ke ako hang kong hilang la ke pu peson de APHLC tum sikidul chi bi koksi halamang sohot APHLC hot hala 1960 aninkan APHLC tum pulo sikidul itum separate state sikahang lo separate hill state sikahang lo seta sikidul la bang pedover nai pul ale athe mahala tum chini sikidul long ke ki koi separate state article 2 and 3 long ke hala dake inglong so to phan ke rai po alam hadak tok ti la pu ye sikidul long sikitok alam ke do la ben non eson alam ke alam litum sikidul biong pulo seta seat ka reserve MP seat ke reserve dat ke mati di lage reserve seat ke MP ke dake lapen MLA bang phodo lata reserve ke di dakchot ka lihan bororeng anta MLA anta reserve ke lapen la MSC anta reserve ke di la an ke schedule man sika reserve lo lake an ke non elitum alang litum pobom schedule ke biong pobom seta election ka chi thige alang litum MLA long unjima on ema pu MP long unjima un ema CM che plang long ima long le ma pu lok si ka chi thi tu la schedule pa na jok si la ka chi kianta la po yo a schedule bang chi ordling ma hadi la ke biong pu seta la pen pete ni tum ke election ta che dan un po bang aku chini tu la pala tu me la si rat atum phan ka pilu ke la ke pap che roji la ke la si ladang ni liat ko jogon thulang ladang ni li jogon thulang athe non sikidul ke theping lo seta muni tumbang chini pe me da masi bihe kuna ko hedi bihe ko la si isi labang so nili ke jongdam do isi maxim budai tum pume sadam te phan ke de la si ladang ni li ke thegam lo ateng pulong te la son lo nili kapor hilong la si ladak ni li parju po rit ki pan ke nopak masi itum rit ki pan nam ke nopak pan masi di lasi nokek pon rong ke kam kali nokek pen pandun rong ani
chundun thek obisuri lasi laso puthak labangke nangli kitoka kita long basini li ke long sar lasi kupi kamatha ke parsik jitpensi labang so hirje nangli ke bomdal mane na hirjir ke nelile kasalam ngali neli ik longkering ti katharo bang se alangli si ke to alangli si ke lun non ta radio lang la so lun do rit ke pan ke no pak masip no ke pon rong ke kam kalip no ke pon rong te la no ke pon rong so la he ili tunge development ke nangji pu bom autonomous power ta nangji pu bom amat ki pudam ga son ka prek itu ke la sidul ka nang ni po ako autonomous power long paragraph 2 sa paragraph 7 ta lata nang ni pu ko lapen ke aprang hut ke governor approval si ke nang chot aman MOU long ka set tok cho bang ke halata article 2 clause 2 3 along then approval ta nang gi pu ta ko set tok on to de la MOU long 1995 along lo la ke la son da do nang lang tha da son jo ai ki puke president approval nang ji governor approval nang mane power si ke surrender lage ka che dai lo lage aprang ga mi thang klemun non ke governor nang kroinde de klemun ni president nang kroidun de klemun ni pulote laga aja kong si ke chipi lo ke bi ong bu bom ke do ana ja kong ta chi dai jo bom la son ke lage amunit tum ta la bang ke neli kamata alang litum teragre det hedi cipudat ahok lo nitum la ke chok chelu pu cipudat se ke me la bang ke la hasa la isia sa ram thedo litum kar bi litum so pan rap chiu de kan kok si bang so pan kar hidam phedi litum long long so na bisarang ni tanglu la ke kalang lo ahok lo kleng sat po na legi putame athe dak nili analysis mate kang chap da mate mage theklong ke la lo ilitum kar bi de kar bi afan ke development punon Goreng awar sai punon contract punon kulat ki bi kado kawe lason ili chohang no sami tum hangena panun ku ke hala ke che functional important tirong lo goreng awar sai kado kawe ta non trading license api dhula bato mani la pen ni ninje tu tum ili tum pen ake hai dum da ni yelo ili tum ke cheng la financial power administrative power legislative power jo ili tum long corporate political power ili tum hana 6 lo rona tem benang pilab lo nang tum nang me thang ya kong inglong so ta pa prang nang ji bang akhaya son it pa kapa pihu pen pa prang nang ji ani simar sing turun thekang ni pusi to pa 6 du nang pidigang mati pasi kopia po jadi to malong penangan obi kimi la penangan song ya mane 6 du bi ong pu itu malong paling ji nang lang ati 6 du ro jeni pe piniari sia nang mano piniari MLE nang mano piniari MSC nang mano la pen andar non itu malong carding long autonomous council itu to 30 department borengang hoi pen jalo itu carding long itu chilong lo itu la kopia juni bang itu Lasi tum 6 dur biang protang dan ni tum labang so political power male tum administrative financial itu aja pong sewa lap sih tum pineji protang dari tum gala ke non masih itu non gala ke pinilo second tripura nang man tang la non tak man tang la si o wi kimia tum non ni tum nidihin metame ka chuning ridun ji po bang tum 6 dur la bang tum lang pa minang ji tum mate mini constitution polam do la si a hoppel tum lang pa mi lu prong dari tum chingang ji la si lang le pin ba itu bang hanti pudun tabret bang chok chi asi constitution ta itu lang lek nang ji ta pen itu aroma teng itu chini pa mi nang ji lasi itu ma inglong su ta pa prang nang ji itu pa pi pik khang yang kali pula tam te ke bang ji lang ni aku hala biong bu tum ili tumang do kan sedam thu thai heti alang li tum ta chini ing tum son te che than ra bhul na ho pu kar bi to man ke meji apan pu se che than ra pe tamele talk show long da welcome bang tamele alang li tum ta talk show pe do tamele hala a paragraph po pp ma la ki biong halang li tum pu hai tamele alang li tum hai hedet ke la pena solong ili tum long te kupia pos ili tum piniani ili tum habi pin puro masar richu la ki doma karbi customer lo ili tum la hai chini pa mi pen ili tum apa karbi ini tum ovi gemi la pen karbi songya tam ita ningi nangi la da ini li isi ki jo kon kan tum la lo constitution itum kelong dum lo ke di ho itum ison belang nam de bahate pi itum hedi la da criteria do pinangan de so criteria itum fulfill mane choklim nahi athe choklim theglong si bang la nang bi pilo lamet ye siksidul ke kalimasa kalang itum kang sai punon tami aprang meta bisara ron tami doko itu mateng pe di naga dum da non upai besi constitution akaprek nangi pughang ke amar long ne de aprang ke sikidul ke constitution buchini pe me de lo aprang ho amar la bange nangni pukok lo non ke han bon ta long li alang tum ta
la si la tunda pudamelo ponte la rit ki pan ke no kek pon rong pola la si la so anno kek pon rong pena jo rit ki pan dun ituma ali dar dunge pan ke pan dun lang lang la hedin liting ke setame no kek pon rong amat hala ke pana dang bang kon tong thelone bilone chini dun de lo ha ke ro na por mang ro mo video rason lo luki ke ri ke pan phan ke cheplang pli ke lage han ki tun lage he pi ke lepi ne phan lage ko pulo yo a power si non ke chewardun bo la si la dak man sini li ke jong nam lo hela bang ke la pen non dam thu phin nang sa nang li long a long so ki bang thu bo la si non ato la dak pini we thulang panelist ake hai sar ratul terang anang li private teacher lo thanun mo di la si nang li owe ki mi pan jasime yu satum han pilo pachini kang tung nang li teacher punon lunse po punon la pen kecha kapre activities ke thekason ke soy ke ret kadu kawe atum anta citizen po a definition long si jog road lu di India citizen ke dolong abang pulo arona ting men do ki dolong abang pulo ke chokli men ke dolong abang pulo lasi non kar biang long ki du kisung ke nali da chini lo gadi la pen pinangan educated youth atuman ke chini la itu ma biat ko bisi ceplang bom lasi nangli wore teacher private teacher si claim bom lo si puwoi phese tame nangli responsibility arpu kopi lo mane ili tuma biat kar biang long phan kipa messenger phan nangli mane mission along klam long ala puson kacirap kacitu duni paning hama Chorolo ala ni ninjalam da aprang si kipu la pulo de amu sardon ko anu kipula aho sadi lo ma ni limithang la teacher non thanmo smartphone da la ben smartphone da ang se pa thegin sin da bor ilog la ako ni li than school da ke plan mo da school da li ke thi school da brown school than bo non da asi sardon pu alama pulo constitution aron osi china ko lo asi da pini pudena ajagala nilita nga perlo la pu sardon student lo nili graduation tangde ben sarlong coaching induna study center lo goboy sadung sido alali APSC la pen UPSC exam apan alali bor iulo ovi gimi tuhan ansa sipa pran duni pan long ki especially la nitum karbing long pan karbi khai nitum han bor iulo pen karbi khai de teli inglong su tumanda bor iulo itum mutan na endun ajak inglong su tumba na endun apen nilita sarlong chari dun lo ajak hormu apen adhe ka teacher dun tham lo de constitution ke kenang so ituma lapen 6 du ke kenang so athema nilida hadak coaching class mate hadak teacher dinong lo de copy posi lai hormu kenang so lo exam mate civil service exam pada buku nasapan ke UPSC pen APSC kulo people kenang so ke athema lahai ron itum lang bom lahai ron itum jo non claim bom lahai exam si to labo aku to vekna pulak aron lo asi abuk sado lan lo Indian polity pu lage 2017 no release ke nam lo exam piduni phan lo Indian polity pu lage ladade kelo lage all over India ta lase chadi bom no kenang sab la bana dat kali kapre ka subject ta dola lapen people say IAS ACS apa lah ACS mana nanti ACS kenang sab competitive exam ni nang ninggit nang li ninggit tu tame la sen la so aja tumpul hai ni li phanta la amethang da IAS binong kali nominated chot pul hadi IAS recruitment ke like a Sony do nomination from service pen la pen porikha directly kopia posi feeder service pen ke IAS ka pinchong lo halar det kachari ke akisar muchot tumta nangko yo direct jonsi recruit job direct IAS IC politik risomar ICG experience experience awe lasti experience ke do tum ta nangji pusi feeder service pen ke claim lasti ne litum ACS ke lake feeder service lo ACS class 1 po aprang hudu ACS class 1 po ne litum ACS class 1 karbi atung ke non amat kelong do tang bang nerkep bak do loro ko langbong direct IAS ke pobon sing ing ti LS ing ti lo Lawrence sing ing ti pobon sing ing ti lapen Peter ing ti lapen Priyanka ing ti la hem siwet asor la bang ke thom helo bang pli helo direct IAS ke long do na tum lo lapen anpar ge nilitum hai hui ke la ke ACS class 1 pen sini litum kar ludu lake la hala so provision ateng lo seta lata
la so lam chini nang ji IAS lo te IAS lo lagi lagi promoted le po alama mangali lo lagi athema le lagi government masti bang rule pitik det lo lagi dak masih ketok dak masih to kok lo la pula laga IAS lo lagi la pu yo la si nili tum hana nang than nge IAS lo prang ACS lam ge teninun lagi kalilo nang ge pu naga ACS ke kalilo nang IAS lo na IAS boleh cema thanun pu si nili tum hana pu la si kad the way ACS IAS take pass FG IPS APS take pass dia pansi la pen bank a service take long dun dia pansi 2014 aninka October achiklo Greener Cap Arni nilitum study circle bu isi for schedule track bu study circle for schedule track bang tu man tanang dun tami poson de student do piki hai amala nilipan study IAS kapincong dia kam le claim tamile punang pu bang hala ta study circle nang dun thu thepin la la bu ya me thang ke nào mà thèn lót lên là pan cả chỉ cái thèn lót lên là thì pan cái là son sẽ cái plan thử là gì alam bằng cái là hello giống si anh hang tên nó ta năng tuần tâm ấy nào alang li ta đắc si claim lo alang li ta đắc si claim lo 2017 batch lo ni lihat kalang ni cari dengan ningkan ni sira bank ni cari dengan 2017 batch lo là pen non ta do hostel ta do ada hostel bang ner kep ke do athai do hada non ta adin ta ni ni po la ko boys adu masih do government boys adu masih do high school thang na mat tanang ni hada electric ta do jat ta do la si lang water supply ta do jat ta do la si hoppel tum jirpo jirpi pen cheng lok sta menon o ki thumi o ki mi tum li tum la bang so li tum competitive exam han li tum non i prang ki bang i mission aphan li tum hong klam li tum nang i product non li tum carding long da do li tum kachari hong klam long ke arang li ni tum aphan nang ke thanang ke pari don bang li tum non kai ki da do arang li sik ding ta pen ni tum aphan anan ka prek IAS la son ke man tang carding long pen tum aphan klada nang ke than pa bi la se tum chini nang ni la kachara hin stamil tum behave pen tum chipadubra ni tum hai ka prek aren ma thadun dira ni tum kachari isi mission ra karbi tumi tami IAS IPS ECS la puson ke mano la bi phanseli tum pinam abang pu ban ni tabe chuni gitu no la pe ni mas tame un an ke bori don ji la bang so ki exam di pidu ni phans tame asi nali tum tame la puson si tum nili wang thu po si tame nang nili si da ke jok kang tung bang la lo nang li ta private teacher lo la pen lo pulo tang te latun ke hala kopilama pui ho foundation ki kim hedi latun hello ki kim kirang anujo hala ki cheng ahut la amekang pu asai kideng mane kopilama ali mate la akinang sot ke latun hello teacher latun hello lasi alang litum ke udam elo bote teacher ke minna kang thirjir aworeng lo lake lasi nadak pen aku nili isi etam thulang isi pejudum thulang nili ki pudam kang tung system jong si tum along a society long ke charlie awar saile meme polotang te pirthia me ke char jelo sa lasi nang ke difu government college charlie lo panelist non tiso sa ho lasi difu government college ke ahur isi ke nek along B++ odi nek long accreditation di nek long kemin na lo karbi yang long NCL pangrun pen ke asam long ke second lo bon government college ke hala sor ke mepik lo lapen ke pas bang ta mepik lo lapen teacher tum ana mission sen professor dum ta sida non ningkan trok si angbong photo angbong ladak si environment ke hindo ason si thelong lo chim hong sai ason lapen la le dam thurok pe di ladak komanda bidi lo ne chinge de lo da la son ke pacar bo sai bidi bang ke sidame non bang ke student to misi kasilia da son si do koklo ningkang samse ke charlie tum da ka charlie tum da ning samse la si laso puthak non nang le government college lo pensi ke bang lo posi non anda laso alam ki do bom lama la lo ini tum nili la pen isi bang ke admission puthak la di admission puthak lalu nanti carding long orang jadi tum cini yang dia hopelo itu difu mode carding long non difu go college long itu carding long pen adang pilong isi interior ma college lo pihak pen carding long itu yang itu anu tin setami itu difu government college apa nih pinang atau nih contoh prong lo puson tu la puson pen setami non pinian ini tu melong go pia pon nola bangge ini tu kacari aho moisa kini mi pen cenglok pinang anak so college long sungang lo ate
kupia pon ma kala hano non itu malong cethanam nok nang nang tum aja le punon tami non la ke tu bom principal ni rap ko masarma ili tum permanent principal nang di pulang let ngili tum phat inglong so phan nang pasung bang itu pikang jang bidi kang lim ben ili tum phat isian ison peneson admission apor punon tami ma ka prek ili tum malong nang pasung dupi non ili tum ko pil ho jola admission punon la bang so form bio nang tami ili tum phan ke panisia tami cethan pano inglong so phan 5% me usi la sila da la 5% along la so kopine itu man English la cethan no sardi la 5% ke kona pen se ke bang bola 5% admission inglong so mane anbe jipu kona low pen se ke amlo plus Karbi Anglong ke autonomous council lo itu ma council ke di la si autonomous plong te self rule lo ke di kami thang si cari nampu ison jok lo chung tung lang ini tum Karbi Anglong ma ini tum Karbi Anglong asong ya tum mata pinang tum ningje mane 100% dong le pustami 70 60 bakendang le gi la tum ningje asi sara hin gale klar da kan patham pon tunang mata la lo 70 60 pulote lata kona pensi hala da ke kito ka bejat 70 60 lata isi mane criticize me po hai Neli kasi ki pugang tung ke education department ke lage inherent subject six schedule ateng ben ke ha ke ching penta education ke council nang dunling lo la hala maksud nang ki dunling jadi forest department land revenue la pata pi ne longlia pata ke piakam longlia laman la pen ke la education la pen ako isi ko pine ma jang dolang pli nang dunling do la education talo la potsi la non principal sikipu puke hadi la ke therap me akam lo dak CM dokumati EM education do ke alang litum le order pipete la principal ke nije un ede jike la si ilitum karju kangtum ke nu principal phan karju polete ilitum council phan kapanung nak pahe sete nitum council phan si arju ingtum labang so a rule ko not a rule pen si ke wan lo karbi atum phan inglong so tum phan 5% veji pu ko not a rule pen si ke wan lo la council tum than dak nangi pe klang dak nangi da so la pen la man la pinangan la so college long bin isi pinang ham phang song la chi song la he asi mane ke plumon mane la nang ko principal kan la nang ko putami un ede lo mane alang ni pulo mane dak carding long di fugo college long ke principal chumi mi abi usi alang ni steward ben chi ban de chumi mi abi pahala Donald Dr. Donald Teron hedi alang li ke chumi mi abang lo doctorate degree pen ka ke hang dun ta jir ding olo application ta pidun lo seta alang li phan ke pita pipe dat lo ama alang li bemar pe amat arong ta che voi tu jui lo injen so tu meme seta alang li ke daka che plang meme a ot do ve ka bang lo al thema ha pai la pun college along si alang li ke thana jir da ding pik lo pen doctorate degree ta pass pe mil alang li do ke do non ta doji non le rilote non ta doji se ta non ne liga chini ke dipuchot kali along tina college ta acting principal sai se in nutta principal full fledged principal in nutta ve to kiro bi par pi lo la so putha kedi la non anda abinonget ke claim nahi ke law teng bolo te tum chini lo kada che thamne lo la hai ke claim nahi ke li ra tum ke ining hang he puka cepak lang ke dharna ke do ka protest ka do ka vel hai han lo cepak lang lo tenge sidame ahok pe tiklem nahi tumke la ke council ko ma tum sike bang mala siklem nang ji athe hala tum man se lo tenge hala tum man se compel lo ke di ke claim nahi hala tum man se apilo mo pen ti bi on pa sik schedule hedi hala so long se aja kom do lo an sam do chi chini ne del ge ki bi ma ke thema ta puthek the det pule lage la sir la si ni jokon thung tum lang pen la sila penang la non ki do ma rachari song lo mangge di alang ni phan plum edo pusi kaneng je la si la so teng ko tang te sa la ke 62 ke aja ko mangai chi chini de la tum kam phere ong mo PCM ni che plang pin pu pu ta deng dun data vi thek lo na non ge do bong atung ge ni rob sorma ma CM je plang det pu bu ta hai deng dun thu data vi thek lo to kero bi par pik lo sar na li ke pakla tho pot la pen non ni li ko hanse sang holong si dam thu pit po alang li legal background men si ke bang lo pot nangli phan pining we special langa chok phakela han lo karbi atuma phan jasemet itum ke kaida sarpentani le hotpen por mesian hot ke chingwai bai ilitum lo hin bang ke conscious kali cherok to kali
lasi laso kacerok to kabidan posi itum constitution na cecini ne dalo idula jakong punon lapen ason itum ki hang nunta Hereju ason si confident abida kecil ason lasi karbia ke tum koan akenang sot dolo la puson law course ke endon long lasi advocate claim tami sedame emet hang kacirai kom je phan lapen ke phan ke claim je phan koan akenang sot dolo nang lika matha teng de karbia ral to non karbing lo long dio injustice made ke chokche playing set lo ko people lo potel tu maron chin der po lalo angwe di ko pie poso pen ning chelo kala principal pen ya plung der lo pote itu maron chin der po lo chini poso tu plung hai mu dalam ngai ya chok thi lo pote tanon ma itu maron ka chin der po lo itu ka phere nang ge di aron ka chin ne po lo sami jong si li tu maron chin lo pote tu phere na hok le dam ne tu phere athe aron se tu phana protect po lalo tanon ma itu malah lack of legal knowledge la so jonye lo lam ngai ya sili tum ka phere pen pling set ke ja tum penceng lok di non sama election dal matia apa di la da election dia kalau election tuan ke hala state election commission tum ke they don't have any power to conduct election tanon mahala tum se na conduct del ko people like ke plang nang ke council bana che conduct un madalam ngai la pena si conduct nang po la da lang tum Charlie pen hala la in chabam tu posante alang tum opposing de pokedi alang tum le lapu kon tum sinang claim ji puita me nang ni tum aron do ko ke alang tum chipudun thegi polo tanon ba etu chipuda ke del lamasi tum je kong an tami tum je pang bo thelo people lo pote tum aron chin de po la seron kelan so pulang kelan la hele na che kroy dun pe melo la si aron ka chini ne por lo la si no pe non ta ili tum ke hang la hello la 5% ve ji pu ko pi aron lo nang thanon ne li ke thek long li ne li ka chini teng ke son aron ave kar biang long ke la pe di jong si ave pulo tang te la ke illegal lo la pen void lo lage oh ina case dam tamile lage high court court long case claim tamile student na tumta kalang la pen ka cm mata case claim mile kalang la lo ang koi di dai me thang dim no dio aron teng put he matha lam la ke yo i me thang dim pulte la da ke tuman ban kalang di karbing lo tuman ban lagi tuman pilong lo lagi atela bang ma dim do lo mati kalang ke la da sidi da bang ke tum de reservation pala bang lu da ke ayat no me thang dim lo posi ema thang pasi majority ki pinang po der masih nang kimpi de lo ke dake ma thang dim lo la se dake tu reservation pala mangul ayat no ni tum se onang po halai employment long sa mi tum se onang po ajara scheme long department long te tum gar bi case onang po tanon mang la po kali der la se gar biarat tum sung nang var ku people of the maron chin der po lapen mo pen pulo a procedure ke chok chita itum han kana hok thepi la se rit ki panam mo pen pulo no ke pen panam ro non tame ladak tame chesong pik lo di lo chali asong lapen ham phang asong tumanda chesong thegu long pik lo sidame dharna do po rally do po la si jut ko gati la si nona kenang sot ke under what lo di la so 5% kona lo ben si ladak nang bilo lapen admission ko son si pilo jong si ave pulo tang te lake illegal lo void lake di lake cancel that ni nang po lapen lam hoi si dami la court long dam den non that district court long le dam ta chok le yo kalang angko lai chok chelu tidi da he ima thang dim mati ima thang dim e council ma se kon ko lage kalang lo la sila tum sa ta me claim lo lam la tum ke unconstitutional account se claim pulo unconstitutional account se claim kalang mane constitution a birudhi mane hem ki kim a birudhi se claim lo nang ni we di garbia hem kim nang ni hala lo lam ima thang dim se si itum jelong di la thera me lam lo ane si alam le lipone si hamren long pini la boreng advertise hai di st tumhan ke itum hir sa tumhan ke isi ta ve unreserved st player tumhan ke do hala sc tumhan ke do obc tumhan ke do itum along rilong si ilitum aphan ke panong vek ne posi isi ta ve la ke therak me lam aga cm em mla mp tuman ta thang da claim de alam litum da lo ka chini ne ke thek angko chini teng tum de po chini teng tum de ilitum to we heta chithan lo hala saram thelong e pula son hello long le tha ko piloma ajara son le kim sita set up sita hedi hala long le hello hempu everything that is built upon the soil belongs to the soil lake maximum long masi dolo saram thelong se legal maximum lasi ilitum chithan we dilo sar koma long li long te non ke
a question la sibang pumati karbiang long ke kumal lonte karbi tung lo mati di Lalo. ba inglong aso Karbi itu. a district masih panong pilo kan Sidul dia mati. schedule de lo district masih lain lo la ananda yo asyang tong ci bidun tek tek Salam lo lamang ya. la si itu ma ki kacini ta kenang sot la pen isi bang na karbi a khetum kwan a kenang sot lo la law ka charli la advocate claim case dame puthe ame thang legal rights itum individual talo ba kado ka be public ka phantalo la theklo te itum rat phanda chesong pithe ko la sing nangli karbi a khetum man la so abir tabang poson se pipo ne ko ana kenang sot Kona kena so buena buelo lamang ya di. Semen bang elit tong muson lo ya semet ke pane yo. Ke pane justice pitekji le hokang sai ke long je pitekji le putang itu maron macam nako. Charli nang be ko de Lasi inut avoid lo lamang ya. Inut asami samuni day officer muni misalnya muni neli panangatan day bamun muni day asopi pan lo sika papor he la sinili panathan he sar po ajikali tu law tu lagi boy karon ajikali tu husband hokolu ill treatment kore maramari kore ei gane jodi maramari kore tetele ainor para pop janibo lagibo puti yala bamun officer si bengalong kali cooperative society along bengalong si kam claim la bengalong si kam claim la bamun muni borua nili panathan la asopi apan law college si kapidun hala lawyer claim ang la son ga prek lo ahem isian angbong antar law ben ka solai theng ji apan ane balance pache ton chira man he pinya ka ke no claim lo pulote la ke paching bardun ji apan di balance rights ke sedang ni lalo lasi akinang sot lo akero paper bi lo sar nang li pakla dun thu po le pen han se sang ho nang li tame lan se ke pakla du thu po akero paper bi lo Ison nam ni dun tung sar ani si kar tung mopen sa ke hai pulo ni tum kar ding long hola district long hopen la bang so 30 department at ho so department pinang dun education na pen then reform hai da nang dun non ni tum lang nam no budang te hoket bang education na ta ni tum kapa phi male penan ka chiru lo la pen len long len ata penan chiru ya son si thek long la sin nang ni hin ben kwan tong la so bang Sala. Carding long 30 department long ben so department si mane kachiru inai mane aliga bi nai ma. Kachiru inai ke ason tin ta lo seta kachiru inai ke long le na tu long le education la pen PWD. Basic structure la son thom hello ke dam nei non long le eno inu na monit long le do lo dak di phua mat lo. Miadi pata. Aman bangke Bongalia tumsi halaso ala mondo tumsi ke rab dun tu Bongalia tumsi amethanga long lilu pu pachik krong si khajana ka pipi bangke abinome mondol bang si pudun nang po lage bangalong li nang piso ma khajana pithabar tu si punanji angen no na pike ha mondol tumsi ka chojor tu along li la son si vitu karbi along li miadi pata along li la puju ki vitu Neli along li tanang pe klang kek lagi. Lason ang hala dia calak pik usai je putu lo. Re pik calak pik punya kaji tin tu ke politics tek pik boleh je putu ke. Aman mo pik atik ke tu ahem mari te je yorlak ko. Karbia re adet ke lason si jorbom lo ke di. Non komat ni hala utor borbi long dam hai ma. Di dam hai dah ke. Itu mah ke KSA nu da presiden mana ke kecok keteng alam hospital dam nang set lo kente. Kau dia lah lelo sebesar long dosa. Jadi lah kesono dak esti long leg he pino lam yo. The land of the tribals cannot be transferred to non-tribals. Kau lah dak lam yo. Lagi non bang ke langsung enggak belo. Lagi ho along aki tapta. Assam Land Revenue Manual yo. Assam Land Revenue Manual. Ladakh introduction log si 100 pages dako. Lapen Ladakh long lia lam hak kitching pen buron jian datok lap lo. Lapen Ladakh hala
di masa hari cupan pi tilot poison pi det pedadak tok ho his long lia lo long si lai ho alaman ta tok det athema long li pen pe te thang da je plang pe de jigen te munit hang song le kang jong phoi ji li det ken te long lia thak si do ji la si la so akita bolong si tok lap le la ke la so itum karbi tum endun et lo ke la ho la si abinong e endun ang ni he karbi ami thang lon lo se che en ngi aman bang Assamese officer atum pusulai amat la papi enundan enundet lo angela ta aku enun tu pebi tu takali la sa so teng langa blodang ta ini tumhan iru sen sing ti bola bang so ini tumhan district council ke long la bang so dong le 10,434 square kilometer la long le ke pini ran ini tum long la amta abe dia abe 10,000 ko ko kyo lo ane rang le khai karbi khai long pa jawa nang ibu ko ane nang cepat dulu bonda minon kacari bom la kan ruling party la kan so tum ni tum han pinangan karbi khai pan aphalu ko jo la kan along ni phelang pinangan ni tum long pachiru lo son lasi ladak do IPC long di Indian Penal Code long tok do wrongful gain mene itum wrongful gain ke koson basi pulo kali le pen se di ho halatum bang ali nang enpu non long le jono pulo ke di Ladaka definition pulo what is wrongful gain? Wrongful gain pilo. Wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Arona teng penta hala bangsu hala choyor chonghung joy hedi homo pen khajana hedi hala ke non tribal ke di hedi hala so non tribal ke la ke kopilo wrongful gain lo hala he is not entitled to get that plot of land. Lasi hala ke wrongful gain lo hala ke hala longsi ili tuma mondola tumbangke aku kecera bontula angela akarbi bangke nonta potaga ka chehang da bangga mondol bang kat piti office pen la pen non la corruption edi ho corruption anta la ke di wrongful gain lage wrongful gain lage mondol tum son silam det lo son ka hin claim det lo ande CM tum la tum han dismiss nang ya binongke kala lo la bang claim thu the det la la si la wrongful loss bangke la lo non ahem phu atom bangke choklim lo de ahem phu tum bangke choklim lo sitame hala ke he no muni tum pena jok hedi hala ahem phu ke choklim ahem phu tum bangke abinong et bangke loss on der non hola sokar bi ke ame thang entitled lo ke di ke lo nei sitame la wrongful loss lo lake wrongful loss mane tumane kalang lo karbi di ala yan ke di wrongful loss lo no ki la long le ki tu na karbi long ke hedi miadi pata non exona non jat along li non lake karbi atum inglong aso atum along li sai silo lake aprang ilitum karbi atum arichu arni pen long li arona ting pen si ilitum aram sai silo la lapot lake miadi kali det apot lake bang phan pimi bu dake kali lo lake tribal kali det tum han ke ichet nang long don ji arona ve ko man ni jong si ke nang ke long don ji nang si thi ni mondol atum ARO tum ASO tum lapen revenue secretary tum EM atum si aning tiplut dang pola ke action and mil lapen mangana heder itu lapen isila constitution long e chari long la constitution long ke non modern era kai ki mia long ke di PIL ke si hedi he tan itu mana resim lo ta la sila daka kes mata do la ke hala narisim harao ala prime minister lo dia hodi sila narisim harao prime minister hod hala bangso hod bange thoma ministry alang andar hedi ho bange thoma ministry do hala ke kumama lo Srimati Chilak Kaur lo Mr. Sukram and Captain Satish Sharma hala tumke corruption claim delu amasi government of India phanalang tum 50 lakhs ka chituna hala so ke pane hala so pane ne de lakh pocket pura so ka chituna hala bangso nikating koy aprang lake nasi mara ke do hodo lasi modern age along modern era long mang hedi ki pane cheng ke lake history ke Lalu Prasad Yadav man hello da laka food scheme hala chai no anpini ne apor hedi ha hala so corruption hedi kachopang lima mar hala phan ke nep check lo theklo mo ke di tumanda laka non long lake history lo da nili constitution la ni methang constitution long do manili tum charli thulong ji la so buta ta lasi non dolong dang de
Kono ne to watangte public interest asai selo lagi ra tuma abirudhe si ke claim lo ke corruption bola tangte sita me mopen indum chithan tholo legal jongsi law jongsi tum conscious kali pote so dolonge ningkan pharo kali ningkan pharo phota du bola ke tangte lu lagi athe chini ne det poke konna atowar si rit panam lo te no keksi pon lipo no back kali lo athe lo men ke claim te chok si deji lo mane nuki pon rong bangela pe lo pon pe der ma ko pinya ka go sa che pon thurong lo pole kali te horobong pon thurong lo pole alam bang ke ka je plan ke la si nuki pon rong pa account ke pudam ila hele ala ke horobong pa ke jo hele pan seta la ke mimi de ke di la ke alo ta pa pichu thik che de ila pe kona si ke dam nahi ma lamho ki pidam nahi ma di hala ta dam de dam thik de poke ini net po a kodo long ke dam ya thai hai man to biso sorma long dam ro yo akam ke lage che plan belo son ke bas man to biso sorma bolo ba kumanya minister lo hatak dam ro hala tum ke sikhidulang bong ke minister tum ke aja kom be ke to ya dolong alam ba tum chithan tholo lasi alangli yerlobon PWD in charge ke Himanto biso sorma PWD in charge lang pon dila non PWD in charge alangli sia binongat ke lahai bang sin kwari pininang polo da kalang nang setup nei polo kopi po tangte de athe alangli along si jakong dolo mati non mat ke alangli si bang sidak na humli nei polo PW isi non ki do bom ni tum la MP da jakong alang MP dong da jakong lo lapen MP da ar pun do bom lang lapen PWD alang li la non MP hodan sing cerai bom lang dolong ka selama IM bo alang lisi kalang na si MP da do la IM এইটো ক্ষেত্ৰত মই অসমীয়াতে অলপমান ক'ব খুজো কাৰণ আমি প্ৰতিদিন টিভি চেনেলক ধন্যবাদ দিছো আসলে ধন্যবাদহে দিব লাগিব কাৰণ ইমান ইন্টেৰিয়ৰ এৰিয়ালৈ এখেতসকলে আহিলে আৰু এইটো এক্সপোজ কৰিলে সেই কাৰণে আমি ভালে পাইছো কাৰণ এখেতসকলৰ সহায় নহলে আমি কাম কৰিবলৈ সঁচাকে আমাৰটো টকা পইচা নাই আমি কৰিব নোৱাৰো সদায়টো কেছটো কৰি থাকিব নোৱাৰো আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকক যে এখেতসকলে এতিয়াও যাব পাৰে কয়লামাটি বুলি এটা ঠাইত কি নদী এইটো ডাইগ্ৰুং নদী ওপৰত দলং এতিয়াও বনাই আছে এতিয়া না খুঁটাটোকে কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া 10 বছৰ নে 15 বছৰ মান হৈ গ'ল আৰু সেইফালে পাকলংকাম ফালেও এটা আছে আৰু পাকলংকাম ফালে আৰু আছে স্যাৰ এই আপাৰ দেউ পানীতে এটো 10 বছৰ পৰাও বেছি হ'ব হয় আৰু এটো চকিহলালৈকে গাড়ী ভালকে যাব পাৰে মেইন ৰোডৰ পৰা বেছি দূৰো নহয় চকিহলা বজাৰ পৰা আপুনি কোনোৱে যাব নোৱাৰিব সেইফালে এইটো 30-50 কিলোমিটাৰ আপুনি জংঘলত বুকাতে যাব লাগিব আৰু গাড়ীটো মাত্ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহতহে যায় সেইটো এৰিয়া বৰপুং তাৰাপুং এই গোটেই এৰিয়া আৰু তাত ASDC সকলক আমি ধন্যবাদ দিছো ASDC সকলে দলং বনাইছিলে সেই দলং কালভাৰ্ট বিলাক এতিয়া সব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু যিটো দলং এটা ঠাইত বনাইছিল RS জয়স আছিলে কিন্তু 2005-6 চন বুলি কৈছিল সেই RS জয়স বিলাকো কোনোবা মানুহে বিলাকে উঠাই লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰিলে বুলি শুনিছো আমি গৈছিলো ৰাতি আমি হাতীৰ মাজতে আমি গৈছিলো ৰাস্তা একেবাৰে নাই কি কয় হেতু মটৰচাইকেলত যাব লাগে আৰু বহুত কষ্ট হৈফালে হাতী আছে সব আছে আৰু আমি এখেতসকলক এটা কথা জনাব খুজিছো আমাৰ অসমীয়া ভাই ভনীসকলক যে এখেতসকলে এতিয়া দেখিছে আমি কিয় যে কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন আৰু ভোটাৰ লিষ্টটো আমাক বনাবলৈ দিব লাগে অকল আমিহে ভোট দিম বুলি কোৱা কাৰণ কি কাৰণ আমাৰ ডিসাইডিং ফেক্টৰটো আমাৰ কাৰ্বি বা হিল ট্ৰাইবছ নহয় এতিয়া এটো বাংলাদেশী সকলৰ হে এইকাৰণে আমাৰ CM EM MP MLA সকলে বাংলাদেশী সকলক বংগ সেনা সকলৰ ভয়তে তেওঁলোকে একো কৰিব নোখোজে এতিয়া
সেই কাৰণে যে আমি অট'নমাছ ষ্টেট লাগে বুলি যে কৈ আছো সেইটো কাৰণতে যে এতিয়া আমি কিয় অট'নমাছ ষ্টেট আৰু ছেপাৰেট ষ্টেট লাগে বুলি কয় যদি অট'নমাছ ষ্টেট ছেপাৰেট ষ্টেট হয় তেতিয়াহ'লে মিনিষ্টাৰ বিলাকো আমাৰ মানুহে হ'ব এতিয়াতো আমাৰ MP MLA সকলে দিছপুৰৰ মিনিষ্টাৰ ওচৰতহে যায় আমাৰ কাৰ্বি মানুহ নহয় তেওঁলোকে কেতিয়াবা মাত্ৰ তেওঁলোকে কেতিয়াবা নহয় একেবাৰে মাজে মাজে হ'বলা টুপুলা টকাৰ টুপুলাটোহে উঠাই লৈ যায় তেওঁলোকে সেইকাৰণে আমাৰ যদি নিজৰ অট'নমাছ ষ্টেট আৰু ছেপাৰেট ষ্টেট যদি থাকে তেতিয়াহ'লে টুপুলা কাঢ়িবলৈও ইয়াৰ মানুহে হ'ব যদি কাঢ়ে ইয়াৰ মানুহে হ'ব আৰু ইয়াৰ মানুহ কৰিলেতো আমি চবে দেখি পাম এইটোত আমি বাধা দিম সেই কাৰণতে আমি অসমীয়াসকলক অসমীয়া ভাই ককাইসকলক ভনীসকলক বাইদেউসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অনুৰোধ জনাইছো যে আমাক ভুল বুজিব নালাগে আমি যিটো কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন পাতিবলৈ ভোটাৰ লিষ্ট বনাবলৈ ল বনাব লাগে বুলি আৰু কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনত অকল আমাৰ হিল ট্ৰাইবসকলে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ শক্তি থাকিব লাগে পাৱাৰ থাকিব লাগে ৰাইট থাকিব লাগে কোৱা কাৰণটো এইবোৰে আপোনালোকে মাত্ৰ সেই সৰু পথাৰ ওচৰত সেই গৈ পেলাই দেখিছে এইটোতো নেশ্যনেল হাইৱে 39ৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ভিতৰত গ'লে গম পাব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং গ'লে গম পাব কেনেকুৱা সেইটোহে तो खिरो भी पार्ट पिघलो अलंगली के पकला ठुम मुचर अपत नसी कुपिया पसी तुम हेम्प्रेक नांगजिमा बा किनांग सot lahen lo lapen ili tum non 6 schedule teng pen non het than lo 6 schedule teng pen itum asai ka che toite implementation ka vi pena joksi itum lason phonang kok athe komana alam arjuli po minister no malam arjuli po hala tum nang thang le po da ke kam cheklem kle le po heri le po tamari lar tum ke lahen lo corruption ke nang badang lo lasimu pen pulo corruption ke pilo non modern non kai ki mi long ke crime to lata dei IPC long crime ane aron re pen ke claim an ke law teng pen ke claim clay an ke patoi ti an ke la crimes do la lasila tum an ke lason claim bom pulote kaching thur ke lage ching thur ne lage arum sin sun po ala graph le selam no de 100 pe la pusi 90 80 70 60 pusi nang chilut bom bom lage ke thedoji gali lo lage lasi lasona ke no ke claim pulodang te non pen ke tum charli ponang po open pulo PIL helon modern lo ke itumare sim potential highest potential weapon pusi daga to lasi PIL itum lam hoy tami pidam de dang pulage lalo lasi akero pipar pilo sar nangli lapusan asami salam ben tami lang tum phan ke pachini thudi athiala atumi ili tum hanang putot polo nang pusit ola tum ইয়াতে আকৌ ক'ব খুজো যে ভুলতে অসমীয়া সকলে বা অন্য সকলে আমাৰ কাৰ্বি সকলক খুব গালি পাৰিলে একদম বেয়া সব মাৰি পেলাব লাগে বুলিও কৈছে এইবিলাকতো আচলতে কোৱা উচিত নহয় সেইবোৰ এইটো ক্ৰাইম হয় মাৰি দিম বা মাৰি পেলাম বুলি নহয় এইটোতো CRPC তে লিখা আছে এইটোতো ক্ৰাইম হয় এইটো কোৱা উচিত নহয় আৰু আমাৰ জানুৱাৰ বুলি জানুৱাৰটো এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ CM EM MLA মিনিষ্টাৰ সকলে জানুৱাৰ হৈছে ইয়াত কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো কামটো কৰা নাই আমাৰ পাব্লিক নহয় এইটো আৰু আছে কিবা এই কমেন্ট লগত দেখিছিলে আমাৰ ধনৰ কাৰ্বি আংলং সবৰকে কিবা জন্তু জনৱাৰ গুণে হয় আমাৰ আচ্ছা মই আকৌ সেইটো এটা ক'ব খুজো যে মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই কথাটো এনেকুৱা কোৱা কাৰণতে আমাৰ কাৰ্বি youth সকলক 18 জন নেকি কাৰ্বি youth সকলক 3 মাহ জেল ভৰাইছিলে এনেকুৱা এই যোৱাবাৰ হে কাংখিলাংছো ডকমুকা পুলিচ ষ্টেচনৰ কেছ কি কয় অনিল নেকি এইটো অভিনীল কেছতে 3 মাহ জেলত ভৰাইছিল আৰু কিন্তু আমাৰ অসমীয়া আৰু বেংগলী কোনোবা আমাৰ কাৰ্বি সকলক খুব গালি পাৰিলে সেই ওপৰত আমি FIR সাবমিট কৰিলো কিন্তু পুলিচ সকলে এতিয়াও তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা নাই লটো সব সমান হ'ব লাগিছিল যদি আমাক যদি এৰেষ্ট কৰে 3 মাহ জেল ৰাখে তেতিয়ালে তেওঁলোককো এৰেষ্ট কৰি 3 মাহ জেল ৰাখিব লাগিছিল কিন্তু হেতু নকৰিলে আৰু এতিয়াও আকৌ কাৰ্বি সকলক হেতু কৈছে বাৰু কিন্তু এইটো আমি বেছি খং নকৰো এইটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ সঁচাকে আমাৰ
আমাৰ লিডাৰ সকলে যিটো মানে আসাম MLA MP সকলৰ হাততে আছে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন নহয় আমাৰ CM MLA MP সকলে একেবাৰে স্বাধীন নহয় তেওঁলোকে স্বায়ত্ত একো শক্তি নাই তেওঁলোকৰ পাৱাৰ নাই তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁলোকৰ ওপৰত কোন আছে তাত মিনিষ্টাৰ সকলে গুৱাহাটীত বহি থকা তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ কথা নামানে তেতিয়ালে আজি ভিতৰত কিবা কৰি দিব আৰু যদি নহনে তেতিয়ালে কোনোবা আমাৰ ইয়াতে মানুহবিলাকো ক্ৰাইম ক্ৰিমিনেল বিলাক আছে ইয়াতো তেওঁলোকক কেছ আকৌ লগাই দিব সেইকাৰণে ভয়তে এনেকা হৈছে কিন্তু অৱশ্যে আমি ৰাজ্যৰ কাৰ্বি ৰাজ্যৰ একেবাৰে পুৰা যে একো ভুল নাই বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কাৰ্বি ৰাইজেহে তেওঁলোকক ইলেকশ্যন পাতিছেতো জিকাইছেতো সেইকাৰণে আমি এইটো অল পাৰ্টি লিডাৰ্ছৰ কনফাৰেন্সৰ পৰা সেইটোকে কৰি আছো যাতে ইলেকশ্যনত মাত্ৰ এক বটল মদ লৈ পেলাই গাহৰি মাংস লৈ পেলাই যাতে ইলেকশ্যন ভোটটো নিদিয়ে আইনটো জানি পেলাইহে ভোট দিব লাগে বুলি আমি সেইকাৰণে যুঁজি আছো এতিয়া আৰু এই টক শ্ব'টো চলাই থকাটো এইটোৱে কাৰণ Lalo la si ni tum kadu ko na tuni ni dunji po bangke non ke bangji along pen ke nang tum la puson no arenge thie phana tuni di lo athena ni tum tiklem ki mi pe na joine si kini yani ni tum aphan la puan nangkang to nangkang thi jon mar pen chenglo kapre epe na nang prok labji pona ni tum hanang ni tu lage tum carding lo ora dia da phani ni tum carding long ke tum asami se to ki card kapre khai do pik ni tum kadu ko pa se tum hana nang pulo la puson bloma de tum ku pulo Sita laki tipu hedi. Daito gitu ke la CMEM atu menta. Minister MP atu. Athema lang litum ke claim clip na jo. Lapen lang bong contractor tum tadu. La CM MLA MP acamca tum he. Halatum antalo. Halatum pena jok si non litum karbi akhai ke doan ilitum la so bang ekang cek ekang ton ke ilitum charjuding nang koklo. Lapan aku lo sar RNC head protidin long dah aku kelang sama diri so di long alam aku pini head bagai news fast long dah kelang lo kalau dah ali kehang no se di so on dah iset la puson jo la puson belum dah tu cerita jadi so lebih kang yang mati iam gitu ni tu non head president gitu bom iam kini lo so atuar kehang no long ponamat ki koi pregnant bu body oso mahanga thegi ke pon amahada amasi khilot lo ke arlo so bahada amasi khilot lo la son jo non ke plang ante la se hisab unilu son ante ladak nili non incap nam lo la penda ke theklong ga lo ilitum adet ke democratic country lo di democratic country parengji pulote ko pilo mise nei alida de dak kita kadolo law relating to election po kita balong ladak law relating to election po kita balong nali tunda chunam dam tame lake law student to mane kenang solo monang lita nang ji bani lisita mane nang ji kado kabe tamda nai lasi ladak kita kala puan lo for democracy to survive rule of law must prevail and it is necessary that the best available men should be chosen as people representative for proper governance of the country kusipula ladak non halake chetum ben ituma lam ka chi phona ko tala helo tala democracy reng pami me dara son athe hala mesanam ni phani wai bedelo hala pu corruption bang nang abui ing tu yong lu dolong ilake dage sibelang di pubena che thalo ni kapre long da dolong to wa ke tangte do pila lasi jongsi democracy kopilama pu ituma derle pe mesen ji pulote hala alidar ke mesen ke kinan solo ke di alidar le mesen lo songjale mesen lo protang te development na mesen po mesen dolong na methang tang bom poklem bom la se tak bagala muniti se responsible public mese kala la sama la se kilo mo dela right word pe lam se right word mas ni hali jok ki jok nei la buka dia lam we have to exercise the power of word wisely kala sida bana rat mo la chinang po la pen la ladak la so la chinang po la pen on obikimi ki bain ta chinang po itum kepang thri ke han aprang boni pute itum lahai exam lapel low putha non chali nang po laben nan po ate ke pa pi laben penanga tum ke kache song pulote ke hang long live pe hedi ekdom je thoga thoda ran ke hang hedi no rest pe hedi holai ke hang
sita hala mainstream long ke kona loi tum ki chok se ka procedure no ke pon le ko di no ke pon ke hala me sena ile alidar asongja fan invite dun thek le hala ke rit ke pan no ke pon nam lo kasi mul mu pen li pula procedure chok che la pen la dak tok thuli lo democracy and free and fair elections are inseparable twins busi pulo la si democracy a der long ke free and fair mane in hir chirben si tum election ta me dani la dak ke munir fan ke nam da mo pen pulo tharok thani pen ke baidam lara bu ijon pen hore bong pen ni poisa pharo phopen ke bai ke lage free and fair election kalilo lage hala IPC 171 section A long pen A pen dian do erlo hoda ke pi hala pen si itum ing sai nang pu non ki bangjila election ke lain lo mane abang pujong si lason tangka pen ki nam theglong lok pulo tangte video clips tame record on de no hala video clips rang ni tum mang thonon ni tum mang ke lam hoi ki pi dai phan ke FIR की पीदाई फान के ने तुम के रे जिलो लापेन दाक पुथुलो उसो चेरो प्लोते ला तुम के कोरिल दे लदी आर जे का चिंगली रसोंदा थाक्सी ला तुम के दाम चोमलो इलेक्शन लगे दी फ्री एंड फेयर बता दे लोग मती तांका की पी अजय ने सी तुम मेसेनाम ने तुम के आचे थी बांगन थेक्से दे लो आपके मिया हों जायलो मा थेक्से दे लो लासी दाक पुथुलो की जुत्सी के कुपिलो मा दाके पुके part of the little man to the polling booth booth should be free and unhindered pasik sakse pin pen di booth committee long hala ke claim ke dama tuma amune thedi hala tumlong da pasik sak long le la pen and his freedom to elect a candidate of his choice is the foundation of a free and fair election pu pinanga la tumane ke kher ge hab dusa alo rong da men ni phanang che tham deklo ni phan jog yete nang henang pasori pen rong menang flungi poson do lasi rara tum ili tum chini nang po ke ther ke hab long le mane jong sinang le phanang thenang ha pote lata nil tum manang che thanon nili tum ke lak FIR ki pidai man dam tum che siglo apen kor long ke dai mate tum che siglo lasi nang le tum aning ke hang vote ki joke kala ka che than ka chimum ke discussion awareness ke lak do bom po dam bom bo ilita ke meson an ke than po stame ka decide halama pen ki pulo ka di deciding factor di kang chabdun me ma henoma chong ma chok chimala tum ke claim hala bang ke rara tum si ma thapa me pen lang do si claim unang pu lasi la hello foundation of a free and fair election that pull of candidate of his choice aning ki hangat teng pen si me sen phaning wai du nei lake justice Arijit pasayat Supreme Court of India a justice si ke tok no laso alam theke lasi tum phere nang ne komane ne phanang job mane lason nang jog jiriat pen jog lason ke ther ke hab do ko kulote lake crime lo holata lapen illegal lapen non ke bangjila election ke nili pining we pang darlo jong si tangka pen ke bai la pason do ko ke personation of election pu do hoda IPC long hala so pen sing wa ningkan sian hem kang sam do nai lapen find that alang li chit tunan ji lapen rat tunde dia mana la lu dia nang polam lu dia nang la hore bong vet pen apa lilong ri kala tela jo he yo jo bang base tangan ro krai lu ri ang to lapen is ladak is on important pick mane thetan alam sik jit alam ka ninge don kang tu la hello copy apa si karbi lapen inglong aso tum han non papi du koret lo kala kapi duk wara da theke rong aso an chini tamelo kapi duk wara da theke nang litum phan election ho nang ke nam ke joy ke ji phan si non papi duk wara pangkir pame ja is on about 2 do day hala puwa mokka puwa long hala hajo long puwa mokka hala da march ciklo february ciklo hada voce rock kapachar chu kam hala da khel do nitum governor panel itum damlo na sohor neli DC Guwahati DC ke do hot LN Sinha LN bola hadi Sinha kali anur kaprek Orissa sor alangli panel itum damlo arjulo kopia posi la voce rock tum charchu wara titilo ka charchu wara titi ke sar pu netum Joni nini la tum han thang da pape chulong le dat ti pape chulong le dat po an galang pachur chu ya po ahut ang bong lothe akemen bidun kok po yo an ke la chithi po char chu wore pir theke thang na chini lo la ka char chu hen na da ke chu ben la ka ke chulong yi ma komat ma ke chulong yi la hen lo la da kang chir ben la sin non karbi atum ing long so tum phan la council atum minister atum ha Guwahati penta kapisung ware that
kontrak taki pipedet bill taki pipedet ke kapisung ra mo election hot nam det long ya pat ke nami ta do la ta la pharo pho ni okhani pak la tam met lo ne met lo ne pak ok ta ni ke lam ta tok su ra than lo inu la doctor hedi ni le doctor do lo alang li dera sang ho alang li nang than lo sar pu kopi lo pu il tum phak ok chule te epo arlo घंटा को ना फील का डाइजेस्ट के कांजीरी पे घंटा फोत ट्रक घंटा फोत ट्रक ते कांजीलो इली तुमके इलेक्शन होत के मोपेन पुलो dak lamangso kitab long pulo demokrasi itu mah dia jongsi parengji pulo tangte mesia namune phangka wa ya kenang sok kala engela phak ok than phot than trok pensi tum घंटा trok pensi tum hala compromise pe di ho compromise dun dia hala lo kain olong che don dia lo pulo tangte ili tuma kisun ke घंटा trok pensi tum jokonji ma lake nali tuma sini nagar lo lake raton man 6 hours penjong si karbia tuma kisung jokun pulo te lake kopilo ma pui ho घंटा trok penjong si pajokun de pulo te lake kopilo ma pui ho la sona history ke ni ke pe thelo lang lake sone ingning me la son lo inu ta bunit pulo de hala rong si che jong ri lo yo komali nang ke pu o sangoi pu bang ke yo bang hala national party long dun si hem aking kamang ke bang cement concrete selam thek dat lu puti ange la si ka che jordan cement concrete la so cement concrete hem ke kam ia pan hala tum hala so cement concrete pen lu popor hi thekima osumara tu la so cement concrete pen alang li hem chikima ke mit kim thekima along li kheti chi klem thekima halai hoi ke chi sel che ma tha thepin le la si phao ke than la घंटा trok pelote adablote chi than nok nang naksi hala la pumen sinanga te poke kalang nomor hini hedi ho nomor hini penang te po adablote avelo lage inge karbi to makisung akidu kisung inglong so to makisung ke lage घंटा trok ali lage aove ta non le tum chipa jok je pulote hedi lage na ha thi theti ngong ni ani yan ke le tum long jud ne pina kisung nang le tang lo sini vek lang po non bang tum la tum da sini la pen isi tiso sa ho ni bang tu bang long mo pen sar pulo wo cerok ke pacar chu hajong mo mem hedi hajo la si idum la name munira tumke jontu kali de gadi la se wo cerok atumke lo ben seneli pudon wo cerok atumke ame thanga ja kom se char chu bodi setame itumalong rilong songali democratic country longke akengate kok sita hedi ho hala afutar lok baing chuktik hek ser pulote hedi hala rara tumsi lake vote ki jok pen hala rara ja kong tumsi rara tumsi includun krap posomni phanke ke theka phanke atumi heta itum social media lang thelo di is ajon tipi hedi jon tior so afutar lok incho opolo lake hek ser posi bang is select ja kalima ajon tipi soli bang sp tumanta pu aphi ki dun se ka seludun thu hala phanse kom dun chen SP bang ke food truck ding DC bang ke food ke thom la si doi mon food ke thom mar liking phone la doi ke thom lekha kalang la si ladak ni liga chini dam ke ili tuma det ke hala keng mo pen pulo ke di akeng le te ko yok ta amek la pu biri sida hedi ho che char se dia hek share pulo tang hedi ho hala ratum sila phane chera dun det ke vote ki jok pen ni kalima sa lo tenge vote ki jok pen kitab ke lo pen si claim ke la siala mo pen nang ligi pu bom la no ke pon rong ke hedi la lo pen dam de hat ka state government long ta lo son si ki tok du ke pu dam de amat minister phanala pinya bosta packet thon nam rong ye la son ye lage un ye lage lagi aku lah bang national party tu state party dengan bang high command tu hala sorting sinang claim po aku ili tum karbing long so tu man pe tek nang pakai la tum ke kai ta ma tha ke lagi pilunang pulo la tum ke abai le akai ta vi pusi bang ipule tribe avi puke sreni na ke do puke sreni matro thake ki koi jati nai puke hala da ke putu la si ange ili tum sikhidul benga jati do pusi pu la si itu mana ke langun everett lo sikhidul ke la puyo
toh peneng we apor dolo posidi itu talk show 60 LinkedIn pharo sira prikeprai si hini lo sorry hini lo peneng we nangkir kilang don kote la peneng jio tom an tami ningarong ulo la pen nangli tum unan sharing non athe itum peneng we ke bocherok ke pacar chu topik tai si tum amoral di tum charli ponong lo athe bocherok jon tu tum ke chainong ga che tong puno bocherok ka char chu puno di bi tum ga che tong puta ame thang on strength ame tha jak kong men sila tum claim uncho sitame itum that itum democratic country ke election system di laga ke ngati kok tame texer plote ari hina ra bedya sita hala ke law teng se kam claim po la pen hala phan jak kong ki bidun ke vote ke jok pen hello tum jak kong ki bidun asila bang tum chini pa meni election ke lake kopiloma bepar biha gali nili ke theglo ateng ke non itum kar biang lo na cheplang ke bepar business ason komane thek thek pina bang tame nane poisa do chong bode thurun po konane ka chong humuni tame thurun po nane muni thipa thimuni tame thurun po business ason se pache plang de sita hok pera lamang ke business kali bepar kali election ke lake mopen law relating to election pulong ga than lo lake ituma der jong si pe mesenji pulote best pulotang de superlative degree lo ke min nai ha tumang mong ke miang bong menta ke min nai tum pasi tuming wai ni lalu ka syakiru pilo ka do ka be panta ake hai saratul terang lapen rensingan se lapen klesar potisuk lapen sarjai kathar nangli tum kat do ka be panta pineng be tok solong ke wang potame ningarong piglo lapen ke wangji langani ta nangli tum phan nili tum nang chophalote nangli tum wangji pusin ning thepen labang so tok show bangke nili lapuan si pejut pon koklo kardom kat do ka be panta joke be